te da u obični viskanti da ne bude da su neki seljak. I velik pozdrav sa vama Edelju, dobrodošli u novu epizodu. To je nova epizoda, ja. Ljudi, danas nećemo ništa igrati, već danas ću vam pokazati kako da se instalira NBA 2K16 da radi, logično i besplatno. Uglavnom, naravno treba vam za to torrent i stavit ću vam link u deskripciji torrenta i od Demon Toolsa, pošto Demon Tools je program u kojem najvjerovatnije to što skinete sa torrenta će vam raditi. Znači ljudi, bit će vam u deskripciji link ovog RRBG nešto tam torrenta. Uglavnom u njemu vi to sad imate filmove, ovo sad games, game PC, ovo sranja, imate Xbox XXX najdraži. Uglavnom ljudi, ovdje sad stisnite šta ćete uglavnom i kad stisnete kucate NBA 2K16 i kad uradite to izaće vam dol update i codex. Uglavnom ima 38 GB, šta ćete, ali uglavnom stisnite tu i idete NBA 2K16 codex. I kad to uradite izaće vam ovdje dol i na to stisnite. Kad to uradite otvorit će vam se automatski torrent i izaće vam ovaj prozor. Sačekajte da vam ovdje izađe ovi ikone šta već, jer ako se ne učita nekad, to jest kad se mene učita onda neće da mi se instalira kako treba. Uglavnom i onda sačekajte da vam se instalira. Ljudi, kad vam se instalira odete tam gdje vam se to instaliralo i uđete u to. Kad uđete bit će vam ovako, će biti ovdje ikona od Demon Toolsa. Ako ne bude ikona, uđete u Demon Tools. Kad uđete u Demon Tools, ovo sam ja skill catcher nešto vam, stisnite ovo i izaće vam sad ovo. I sad idete tam gdje vam se to instaliralo. Meni se instaliralo evo ovdje. I kad uđe tu bit će vam ovako ikona. Stisnete tu i open. I izađe vam ono, idete rad setup ovo i onda samo idete next i instalirate. Evo sad ću vam pokazati. Bit će vam ovo. Kad uđete ovdje bit će vam ovo. Idete samo install kad vam se instalira. Kad vam se instalira, gdje mi je otišlo? Shit. Kad vam se instalira, uđete ovdje, piše vam ovdje codex. Ovo sve kopirajte. Copy. I uđete tam gdje vam se to instalira. Properties, open file location i ovdje idete desni klik i pasta. A pošto sam ja to već radim neću. I kad to sve uradite, možete početi igrati. I također, pošto kad instalirate nemate opciju da napravite kontrole i zato vam treba, evo ga, Customers Control, sad tu sranje, ako se dobro izgovorio, volim na kurac nisu. Kad uđete tu, evo X, idete ovo, idete opet ovo, stisnete ovo. I kad to uradite, uđite u igricu i stisnite F7. I kad stisnete F7, uđite u opcije i pravite sve kontrole. Uglavnom ljudi, to je to bilo iz ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, komentar i sub naravno. I naravno vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!